Bismillahirrahmanirrahim. Sa ingaran Allah, al-bilawa na makalimuon, al-bilawa na masaling gagawin. Ustayan, Miya subag sa mga ulama ko tafsir o ino su Bismillahirrahmanirrahim pedko sura al-Fatiha agusi ko mga sura ama pupuunaniran. Aya mabagrat tindig na skanya na Bismillah na pedko sura al-Fatiha. Sabigan skanyan sa bilangan ugaid na siya ko mga pedasura ko Quran na beden matag pangunaan maana mukaddama o mga sura sa debgi sa bilangan. Siip man ko sura an namal na su Bismillah na pedko ayat ay 30. Ugaid na matatang kedadaasang kaano na skanya na Bismillah na ayat aped ko Quran. Aya maano Bismillahi na penagipuon ako si ikulangwa na ingaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So taruto pabentug narkwalla akad na nulangwa no kaadan. Ustayan, So kiasul dual ko kalima ahamd, alhamd, na miyakang gunanaw sa al-istigrak, so minded su taroto pa maana arangkom, sa sulangwan ubentugan agu pudi-pudi agu selasla, na palayadin rak agu manunumpang kwala subhanahu wa ta'ala, as sipatian so kiyang biyuta kulangwan na kaad, Rabbul Alamin, Giyanan suka pupasudan uka pakaisay sa akwala subhanahu wa ta'ala ko kababaliw niya na mimbiyya tagumiyadin kulang wana kaadin tauhid ar-rububiyya at yari maanan ng mga kafir amataan na swala subhanahu wa ta'ala imyangad na mimbiyat ugaid na suparat ya iranon na danian siran miliyo ko guliling uka kakapiri sabab sa deran paratiya so kababaliw wala subhanahu wa ta'ala akad na nasugu agu separ agiuto sumituturo o katuro ala ilaha illallah abituan sa tauhid al-uluhiyah. So kapakaisay sa akwala subhanahu wa ta'ala ko kababaloy niya na Tuhan na pemerintah akhir ko kasugu agusto kasapar agiyena ni kapapadalumang ko susunan manhad sa pagukita no manusia ko kibebetugian agusto kababaloy niya na khalifa apakan dadatoon sang kaiya dunia. Sugi ita nuka pudi-pudi ko wala subhanahu wa ta'ala na panalamat tanurong ko kala o mga limu yan nakita no. Agu kagis kanyang bu ipato ta bentug na gusimbaan kas kanya ni miyangad na so sala kauron na inad. Na umakabentak so simbu agu so pudi-pudi ko sala kauron na keedin so kapanako to syirk sabab sa kagi aya sinimbu o kaadin na so izik datarian na kaadin. Sama pengunguripan skanya no datarian na diyanan ketarima ko pangilailayan wala subhanahu wa ta'ala kakeedin sumala akapanalimbut ko kibebetug. Giyuto isaba paso kapanakoto na aya pipapurwan o kapanalimbut. Sabituan so syirk kapanakoto sa zulm kapanalimbut. Mataan na so kapanakoto na tangkeda kapanalimbut hamala. Surah Luqman ayat ay 10. Kilay tanaw lalayo na sa mga kafir na lalayo na iya ipamugikiran wala subhanahu wa ta'ala asipat na mga salimbut kakagi suminimba siran sa salakawa katuhanan gusto mga kafir na siran sa mga salimbut pananakuto. Surah Al-Baqarah ayat ay 254. Samananan na di makapumbelag sumaan na akapanakuto aguso kapanalimbut si iko Quran. So Allah subhanahu wa ta'ala na kapurwan ulangwan ubentugan. Agu dinian mapagungaya so kabentugon kaso mga sipatian na masisipatian din kuda pena masa al-azal kuda pena inadnian na so kaya bentuga tanuron sama kalimuon na masaling gagawin na kena ubag yuto ikia sipatan yanon kama kalimuon skanian din agu masaling gagaw kuda pena ini pangalimuyan agu da pena ini panaling gagawnian sa kena ubag dataro kaad na ayakap sipatan yan ko sipat na si eko orian o kang gelebkan yanon sa di kebetuan sumama sa talibun amay kada amia patay niyan na amay ka makapatay sa madakal na teruon na skanian na talibuno. Supman swala subhanahu wa ta'ala na sipat yan so sipat yan ko daniya penkang geleb ka ko ngani na isipaton sabab sa so sipat yan na azali maadin din ko talikuda no mga masa ko daniya pengkapangadin sa kaadin sa patura ya kasabutan na no oripan kaanian mapakambida so mga sipat wala subhanahu wa ta'ala agus so mga sipat o kaadin aad nagiiran ka pakandetar ko saba ada maana ugaid na so sipat wala subhanahu wa ta'ala na didin kidaya ko sipatu inadin kamawata na midaan no miyangad na gusto inadin sa amay kamasabutan na no uripan na pagkabegerso paratian yang wala subhanahu wa ta'ala agu pagkala so pudi-pudi niyang kukad na niyan giyuto ikia terwa wala subhanahu wa ta'ala
sa aya malaikal kualla na so mga urip niya na mga ala ikenal si erkanian so mga ulama. Surah Fatir ayat ke-28. الرحمن الرحيم Al-bilawa na makalimuon, al-bilawa na masaling gagawin. Ustayan, So dua sifat ar-Rahman agu ar-Rahim agi itanup maanaan sa lebilawa na makalimuon na lebilawa na masaling gagawin. Na makapupuunang ka na dua kateru ku paka asal rutuer da rahmah maana limo ini timbang ku timbangan ubesa Arab fa'lan agu fa'il Rahman agu Rahim aginan sebituan sa siga al-mubalaga ku besa Arab makang guguna nao sa sumaana mi tuturo yan na suminded ku pitemana na sendedenian sa ded na unaan yan naguda kapuruan yan na sifat kamiading kasokia taruto pumaan ama bebentak. Sabab sana ded na pada besa ku dunia asala ko besa Arabu banyan mibagay so taruto pamaana amari rimbitang kana na timbangan. Dirun pekatarutup so superlative degree ku besa Ingles. Saben yang katarutupi sumaana mapipikir sang kana na besa Arab. Sa sukia sipata wala subhanahu wa ta'ala ku kababaliwin na Rahman agu Rahim na suminded sukala ulimu ia nagusu gagawin yang kumanga kaadnian sa di ketamanan sukala ia nagusu kablangian. So mga ingaran wala subhanahu wa ta'ala agusu mga sipatian na ayad na kalilid na pananagumbalain sa mubalaga. So mesended suka pakang guguna na umaanan yan na giyuto isaba patantua margan suka kebetul ni tanurun sama anak ku mga pedabesa asala kau ku besa Arab. Sa beeden giimi pangabi sumituturo umaanan yan sa de apa kagagawin ben yang kabagi sa satiman sataga akatero akerang kumian sumanga maana ahmi tuturo yan. مالك يوم الدين Ada tu ogawi iya ka pemalas. إياك نعبد وإياك نستعين Skabu isimba nami gus skabu ipengnya nami sa tabang. Ustayan, So kiaw na usambi ngaran demir pronoun a iya kasi ko fi'al galebek ana'budu agu nastain ko ayat ikalima na miyakang guna na uto ko besa Arab sa al-kasar agu al-ikhtisas miyatin sa miyatindu sa dirumpin su salakawron sa aya mip maanaong ko besa amranaw na skabu isimba nami agu skabu ipeng niya nami sa tabang sa miyapo kason sulangwa na salakawa penunggenwe na mga katuhanan sabab sang kanan na lapia takaya pakambuatang kanan na ayat apedenan ko kababaliyo lapia to Quran na mu'jiza maana miracle umani lapiatian na adna mapipikiro na ungang wala subhanahu wa ta'ala. اهدنا الصراط المستقيم Turwa kami kakulala na matitu. Ustayan, So kapupeng niya lalayo no uri pengkuala subhanahu wa ta'ala sa katuruirang kulala na matitu ku ayat ikanam. Na aya may tuturo oto na so katatapiran sa kakakedegiran sang kutuwalala na matitu sa disiranon mablag sabab sa aya paturaya paganay na so katuuna kulalan giyuto so turuan na amay kamatuon sulalan na ayap manapaturay na so katatap sang kutuwalala na matitu kakagi so kablagun na kadedeg na giyuto maana aso ori panagiin yang kesukasuin mati ang kutu ayat kulang wana sambayang yan sa katuruan yanun kulalan maana matatapon sa dirun din makasilay. So kapupekamu tu kasugu amar na igira aya kia po una no suguan na mapuro na aya panunumpangan niya na mabuba na so kasugu na amar suguan apu maturay. Datar igira swalla subhanahu wa ta'ala na sugu unian so kaadnian. Amay pang kasukapu po una no suguan na mabuba na so panunumpangan niya na mapuro na giyuto subituan sa amar dua. Kasugu pangne aguara para padi pekapaturay. Sa datar ugi ika pangangarapan uripan ko kadnan niya na pupekaukit sa kasugu. Amay pang kasukapo po na nusugu na gusto panunumpangan yan dan detar sa panggatan na gubetad na so kasugu na bituan sa iltimas pangne sa kakepiaan na paturayrong ko dua makam bebela. Miyakam buatang kaya sura sa buntala pangni dua alalayon so kapembetiaon sabab sa kagi aya pipe purwano simba na so sambayang agu aya niya notak na aya bituan sa sambayang as-salah na so sura al-Fatiha. Sabab roo na miya patut as kanya ni mabeluya gekaanu Quran ko kini surat nun agu so kapembetiaon ko mga sambayang. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
alala no siranu tua ini pangalimu kasiran, kena ube sulala no siranu tua kera rangitan kasiran, gudi penso siranu tua miteri dedeg. Ustayan, Anta imang atawa ini pangalimu wala subhanahu wa ta'ala apa pengeniin tanurun so katuruan yang narkita no sangkutu lalaniran. Giutu sulala no mga nabi aguso mga siddikin, kipanginggi benar ko Allah subhanahu wa ta'ala, aguso mga syuhada, mga syahid, aguso mga salihin, mga pipia igalabag ko dunia, asirang ko ni mga pipia a unutagwi ng pedasi isa dunia agusa alungan na mauri. Ilang kaso ayat ay ika-60 agusiyaw ko sura An-Nisa. Supman so inang yasa nalalanas kanyan so lalanu 20 ka mga tao as so mga Yahud, akyara rangitan siran wala subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat ay ka-60 agwisa, ayat ay ka-70, Surah Al-Maida ayat ay ka-60, agu Surah Al-A'raf ayat ay ka-52, Surah Al-Mujaddala ayat ay ka-14, agu Surah Al-Mumtahana ayat ay ka-13. Agu so mga Nasrani yang mitiridag sirang kotoruan, Surah Al-Ahzab ayat ay ka-36. Si ko kapupengula deka mati ako Quran na keto nakaasu tutulang ko Bani Israel udi na Yahudi na lalayung denep keelu ya siran so mga tawa mapupau tu iran so mga rarang itu Allah subhanahu wa ta'ala sabab ku kap supa ka irang ko mga suguan ya naguso gi iran ka taung kira ragsa gi iran gelebekan so kapupemun wa iran ko mga nabi ko lagadayu tutul sa siran so pagtawa berasupak ko mga suguan wala subhanahu wa ta'ala sa depan mamara apalu iran ko kiniri pagkiran wala subhanahu wa ta'ala ku kaludan na kumino wasiran din sa katuhanan na sapi. Surah Al-Baqarah ayat ay ka-50 agwisa. Sumambuso Nasrani na matatanganiran so kita bepuun ko Allah subhanahu wa ta'ala na siyang biyo niran nagu piangaliniran sa mimbagu siran sa pangitaba na sala kauron sabab peruna miya dedeg sirang kotoruan sa miya kau masuk Quran sa tiang kediyang kiran ang kana na rupaan na kia teri dedeg sa dipikira muslim ubagyang kana na dua estipat na basi ikiram bumapupurk ayamataan na apyaso muslim na amay kalumiyo ko gulilingo Islam na lawampen sa karata si isang kutwa 20 ka mga tawa miya aloy sa unaan sa dinyan siran pagempilan ko kababaluiran na miya ratiaya amay kalumiyo siran ko ibabetadye na susunan na pagukitan sa kisugat kiran so dataru minisugat sang kutwa 2 kadini sa mga tao. Pangnal ko sura. So Surah Al-Fatiha na initurun sa Makkah aya mga ayat yan na 7 kukiyaw pakatiron. Aya ipembeturun na Al-Fatiha maana sugkaan kakagi aya inilaka ko Quran ko kay aturon kena ubasukin iturun nun. Si iko kapunto kay naguso kababaian na riyang kumyan so mga maana o Quran agumiyati mo yan so mga antap yan na unayan ko katimblian. Pia magusain yan so mga pakaasal wag maaguso mga sapakyan. Riang kumian subendingan ko para tiaya akida agusu simba ibadah agusu bitikan tasriya so kapara tiaya aku alungan na mauri so mga sifat wala subhanahu wa ta'ala mga pipia agusu kapakai sa isaw maana tauhid sa miga kediyan so simba ko langwan na pisus sunanian urun pupeng niya so katuro o manusia ko lala na matitu so agama Islam agusu kapananggilai ko lala no mga tawa kaya rangitan siran wala subhanahu wa ta'ala agusu mga tawa mitetari dedeg. Minitong sa Surah Al-Fatiha aya unayan ng mga surah ko Quran kakagi mirang kumian so mga antap ko Quran na langkap. So kapakalalabi Pianu tulima Mahmad mata na so Ubay bin Ka'ab na biyati yang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kana na surah na pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibet ko makapapaarakan ka ded na ini turun ko Taurah gusu Injil gusu Zabura gusi iko Furqan beda tarang ka iya surah Al-Fatiha askanian so pito mga ayat agi ikeso kasuin mati ako sambayang aguso Quran na malaa ini turun rakan. Giyang kana na hadis na mituturo yan so katuro wala subhanahu wa ta'ala ko surah Al-Hijr asab na rabi ganamis ka sa pito apad sa mga ayat agi ikiso kasuin matiya aguso Quran na mala. Si ko sahih Muslim na miyaka po ang Abi Hurairah apituro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko hadis kudsi agi itiroon wala subhanahu wa ta'ala abiyagi akan so sambayang so Al-Fatiha ko letakan na gusto leto ori penakan sa dua bagi so sabagi yun narakakan na so sabagi yun narako ori penakan sabagi yun narak ori penakan so piang ninyan igira pitiro ori pen Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Na teruun wala abiyan tuga ko urip nakan. Na amay ka teruun yan so. الرحمن الرحيم Na teruun wala ini pura ko urip nakan. Na amay ka teruun yan na. مالك يوم الدين Na teruun wala apia kala aku urip nakan. Na amay ka teruun yan na. إياك نعبد وإياك نستعين Na teruun wala agi iso letak na gusto urip nakan. So katutumpukan iran. Gorek ko urip nakan so ngani na piang ninyan si ihrakan. Na amay ka teruun yan na. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Na teruun wala agi isoro ko ori penakan gorek ko ori penakan so ngani na piang ninyan. Miyakang guna na awang kaya hadis kudsi sa susura Al-Fatiha i tagi ikim bijiray no ori pangkukad na niya na Rabbul Alamin. Sabab sa umani betian yang ko mga ayat yan na sembagens kanian wala subhanahu wa ta'ala sa mamantak. Gugiyang kaya sura ipariala usam bayang uripan. Sasaden sa uripan na sembayang nagunian di betia ang kaya sura na di ketarima so sambayang yan. Da sambayang yan. Sabab ko kini bagakan yang ko kabetia sang kaya sura. Miasa butanang ko sabada no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kaya terwanian sada sambayang itawa den yan mabetia so Fatihatul Kitab ku sambayang yan. So mga ingaran yan na madakalapdun so Al-Fatiha maana sugukaan Ummul Kitab so unayan watang Quran As-Sab'ul Matani so pitu keswin matia Asy-Syafiyah so pemulung pekapia ku mga sakit Al-Wafiyah so pekadiengka pekatunai Al-Kafiyah so pekaampal maka angkos Al-Asas so unayan panagayanan Alhamd so taruto pakabentuk maana pudi-pudi.